si miyamsina handwritten messages kaini. Okay, thank you so much for joining us here today. Koi nang si tawdoi ba reading si kari no have the love reading neba. Love reading sida any the arak pa incoming the love the kari like have the neba kani mina to ko ex boy gira lover huju khangnai boy gira na tra crush boy gira anything sang pa se do the group thokna khai do yeng minar si yamna sang back to elaborate video budi oja ko do si reading style me am pambira ga di makhatan tawjara ke ko so huju group izara age si the select to biro source sang no honda biro aduga pamum khan biro si da pi group sidagi am khan biro group A B C disi sidagi adum yengbiro group se choose to biro khazana ingna tamna post tawraga aduga aigi ninja sure oire wakal khalam dai da kari khangani aini yeninga ba mi natraga mi la ekakna ba letraga so aigi punsi sida aigi love life sida kari no jik thoka doise kari no habda tapna khanda biro aina khanmina sini punsi tho in sini aduga sidi onare khonare haba dum yawi ko ka resonate tawde kaina to se puninji khantang hena khanda bira kanda hena resonate oigadra na khali dudna admain to biro group A ki husik select ba partner or tungala ka do partner se amna codependency leni ebo ko mana made amna depend tawna pai tare ne sigi pot se it is time to decide about this relationship pokning da aije isana iromdom hingjagadra ntraga mi sida punchi job dum edi dum depend taw legadra haba wakalon to decide to bugi matam la e habne ko sigi relationship se natraga crush natraga ex ko edi codependent oinariba present lover bu era ka so past life relationship leina bagi mong sida malai mamang mapukta dum mari leina pa da duduna handa mong poto su thengna ya da thengna ba hai kadra adubo forgiving and learning edi past to release to matam ba even if ma se past thengna gra mi oira ga so handa mong poto so dum amuk thengna ga munung sinari se dum aphaba oira bani ha ba leite ba ko because mama mapukta handa mong poto thengna ra pa ba to kim ting nusina ba na te ma mapukta karma khara leibagi ni na dum mama mapuk sida tawhodaba nganghudaba saudaba dum khara leibagi ne dum na sigi codependency leinariba past life ki relationship se sida it's time to decide about your relationship hana tare ko the timing is not quite right handagi mapokta su haigadra ma mapokta su thungna hodaba bugumba orangadra aduguma imong sida vibe am phangi ko energy se aduduna ma mapokta su thungna hodaba handa mapokta su thengna handa mapokta su the timing is not quite right aduduna it's time to release that negative energy, heal from the past. Sine bako hairi sa isagi experience me am sina tansel kanda last here and now. Sidagi move on to baka anda hai tare ko. Your true love is already a part of your life. Se kona lako din so I feel like sigi reading sigi matung inna so on the past life ki relationship amaga so on the ano bala ka daw mi amaga ani to ebo ko. Past life ki sina Capricorn, Sun, Moon, Rising or and songi new akhoi isagi true love hai tare ko wedding bo oigada bhaidi thungna gada ba mi se Gemini karigumba personal reading pambiraga di agi description box na info to dagi contact lobiro nongmada or at most numinini changaga reading yam thuna pangthok pa yagani ado initial sing thok se su yai initial se aina khitang homemade bena sajabani sida you maming de you yom ba so let's pull another one F G and T ko Y and L U and H F and S D ko sige se later so sige initial sige ni and lastly ina haning badi the sige format sa pambira ga di so na di viewers na pamaga di dum haibiro the additional of handwritten cards kumba sigumba macam mayam ma hapase mayam na pambira ga di isum atai hapchana napsu tawjara ke duni ina haning so thank you for watching makata na ko B gi mu yeng minarse okay group B gi ko yeng minarse so ahan mata group B ki tar sa se laiba lairiba connection lairiba or maybe X ki energy ko X ko means to ko paduma energy laibase free yourself hai ko free yourself from this connection the toxicity ko sidagi isa je free o hello isa je move on to batam hairaba adugi matungda hoje new person amazan ka debase hoje maybe slambam de lambe or even toxic or relationship de lambe ko adu sidagi si matungda la ka doriba connection je Aquarius hairiba ko
Aquarius energy puba. Aquarius se masagi adum moje khara flirty oibo khotpa dugumba khara hairi ko, so maybe you would fall right into haidi moigi flirting games or haidi moina sanare habena tabado moje they are very easy to talk to. Wari sanabde am laiba mida oyego aduduna moje wari sanabde am easily kahani pamba maje affectionate oina power pa haitane khoi thamoi sida adi let's say somje group B je Aquarius am wari sanar Aquarius edukimatik fun and flirty and adugumba magun khara chen ben yam charming oibado aduna easily heart to heart conversations lakani haidi maje tungda mu partner gumbo oirakpagi mong sida or maybe maje maraki just thingna kiba isagi move on tawbada mating pang kiba partner gumba haitare ko maybe situationship gumba relationship makti oithokidaba adubo heart to heart conversation se fazana tawnar kanda maga aiga se am chanai hana realize tawjata argasu tangkakna yagidadana haitare move on tawkiba adu mong sida layebako so sigi Aquarius si this relationship or partnership is a destined one admaina feel di taweba feel tawjata arga so it's not exactly adumakti oidabada so apologies sigi matungda you can expect the apology you want to hear sigi exida yoga or sigi situationship there apology amadi phanganeba sigi apology la amatungda and then sida release your ex have the time has come to clear your energy adugi tangkak amala amatungda nebo soulmate hana laga your soulmate loves accepts and respects you unconditionally have a soulmate sigi Aries signs or any ko Aries signs se masagi amna fiery sign na maje fire element chu chinge ko duko Aries se moi masagi amna passionate am oizaba dugumba se dana chapchana card se tare ko allow your heart and soul to sing with joy so mesiga union ama lakpa kanda dukimatik nungaiba dukimatik hadi completion ama pukning sida power disa je am complete oibagi and finally one and not just a half of a person and mina feel talk hadi not that hana dagi fully person ama oizati habagi wanda but suddenly adugumbagi romantically speaking go adugumba feel talk podo adugi tangkak se oirakani group B gi aduni so mogi initials happening to se go mamingi kaina hobi mamingi kari yaubi ai habase kari gumba personal reading pambiragadi agi description box na info to dagi contact lobiro nongmada or at most numinini changaga reading yam tuna pangthokpa yagani V mingda V yaubi ai ko and mingda Z and mingda J yaubi ai so sige initials and ina up and down oibana also MW and I sisi yaubi ai ko so sini and sigi reading makhal se mana pambiraga di adum positive feedback adum pibiro pamdraga so negative feedback pamda khotaba yar so tumai biro si cards inju live shuffling kai ka to khotpa tawraga tawba yai aduduna mayam gi feedback su yam dakar lai ko ai sa upgrade tawke hai targa di mayam gi pambai matungina video thagat na bagi damakta so aduni this is all mathangda khoi group C gi yengase okay sigi reading sina group C gi orani ko group C gi sida tari se ahanbada hojik lairiba phibam sida hojik lairiba situationship poigera relationship poigera or even single oraga na muhen janare ko isani isagi soulmate se thengna dri have pukning sida leijariba aduna adugi wakhal munda leijabani na hojik partner lairaga so letraga so isagi soulmate se calling in your soulmate have energy sida lebo ko your prayers affirmatives and visualizations help bring you together ado isagi pukning sida adum ningjara leba hidi lining oina lei habagi wadina tabdu pukning sida he lovers ki na trang shinongon gi dugumbu topic se hek lap kan isa na wakhal sida as ai gi soulmate to na pamje ai ga chana jaba ai ga tungo ina sakada ba lasting ba relationship se pami aduna ai ga chana ga da ba gi soulmate to pami si wakhalon sida leyebo ko ado sigi wakhalon je tum leiraba kan jida even hoji connection ama relationship ama leiraga su adu aidi loisilakpa tangkak ama laidana ko adugi loisilakpa tangkak tugi matungina sela ise here and now your true love is already part of your life kaina habda reconciliation haba mala ever reconciliation sigi matungina somgi group C sigi ko ex komba na tra ha dagi acquainted oreba mi amaga even let's say situationship oigera ko more than friends but less than lovers adung situationship and then even lovers friends ko friends is pam na bukhana party amana pamaga party amana feelings reciprocate to bangam gidaba energy chana gidaba duduna maram oiraga lapthok na giba dugumba any hadi past tagi mi ama past as in mamang po haven't ko past di dum
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯁꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯔꯤꯁꯀꯤ ꯁꯟꯁꯥꯏꯟ ꯃꯨꯟ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯣꯔ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ yamna fiery person fire element chu chinge ko aries aduna yamna fiery oba putting yamna if he feels something if she feels something phathaba ngamda ko moin adugumba power ga di adugumba mida haidi abdukimati passionate oba with anything love khatagi na tabu ko moy apama bombu layerga di yamna passion oijaba adugumba mi ko sigi mi siga reconcile tawre adugo mu sigi mi siga relationship ta lakpa kan stability ama lakane this relationship can stand the test of time haina yawi se ko isagi kahani to kimade committed oijaba tumaina mi se chang ka deba adu isan masana like soulmate kausin jaba soulmate ki universe sida agi puning da lebi soulmate nijare soulmate phangjare adugi line da ne ko lai se makhatana worth waiting for su oye haba the general reading in a science ani se yingzabani aries or cancer sige energy sida lebo ko aries or cancer amna fire energy ni amana air and the water energy ni ko ado si ani sida sun moon or rising sida lerani and sigi mi sigi soulmate si worth waiting for oy have magi damata ina kuina ngara podo as ai ngara mdo ju phadon have wakhalon do laita bodo phare ai ngara mdo am phare na ingyamna nena tawam phangjabodo sida calling in for your soulmate tagina last soulmate yes this is your soulmate taiba sigi last thina ka do mi se soulmate agane do marakta season advice kumba type to orni ko play hard find time to laugh goof off and enjoy each other dum happy play hard down about them as thawai haksang pull up job lo lupsalo habanda ba relationship se kitang fun o hen basu yai dana ko boring o hen da hai tare ne ko nuti routine da nongalani good morning text hanarani kaidori kholgi thabak chanarani halaga e halae saksarabo kholabo nuti routine nama nungti romantic talk tawra so kasu nuai ra du na relationship to kitang spice up to biu kitang goof off to biu phagi pharang ka to play hard to get dum advice ne ba pi se ko the group C is the later maming sida bi maming sida si gi wahai se si gi word se oba si gi letter se oba hai tare ne aduna sida gi si kari gumba personal reading pambiraga di agi description box na info to dagi contact lobiro nongmada or at most numinini changaga reading yam tuna pangthokpa yagani okay oh why or so sige initial sida mami da si yaw pa ko and this is just aina the atos jabri say sida ma'am na sige reading ko to se pambira ga dum habiro feedback positive po ga negative po ga ma'am gi feedback to na gi hena chawkhat na ba hena video je hena ma'am gi dam ka nungai no ma'am gi dam ta sem video ni na ko ma'am gi nungai na ba semning ai su ma'am ni ning ba do pami duduna ma'am na feedback to pibiro pa ka bi ga no duni sige reading sida sige lere live shuffling pambir so dum habira o gadum sida shuffle taw khola yengna ba ko aina hana shuffle taw khotpro matam changadra mayam sum haidi patience like se dum khra wa le ko na the video yeng se du na aina hana loi taw thokan sa sa high gain taw jamani du if live shuffling pamang su taw si adagi siguma macha masu kai ka haidi khoi gi charms macha macha hap khotpa and then aina handak sigi zodiac sign ko kano horoscope ka ju matik matik kitang tang di hapsare hand written cards kumba se dubu if pam rak su pam de habira o pam su pam dum habira o the atei ahen ba su hapse khotse hedi idea macam dum pibira su kai de ko aduna I would appreciate some feedback video se yengu no ara di like subscribe masung share tabiu comment se tabira so thank you so much for watching till here bye bye